ارجع كيبان دم باش دم پێشکەشکردنا بولتانە دەمژمێر شەشە و دەست پێکێ دەژی سەرنووچە. خەڵۆسی ئاکار وەزیرە بەڕێوەبەرانی تورکیا گەفا داوی ئەنینە هەڤپەیمانیە لەگەڵ ئەمریکا دەربارەی ناوچەیە ئارام دەکێ. یحیە العەرێدی بەردەفکە کۆمیتەیە دانوستانکارە سووریە دەبەژێ ئەگەر هەیە دەمەکە نێزیکدا هاواکردنا کۆمیتەیە دەستوریە سووریە وەرە ڕاگەاندن. پیرۆ 7 ساڵ بەسەر ساڵبەگەرە شەهید بوونە خەبەتکارێ کورد مەحموود والیرە دەرباز دەبن. ئیرۆ تەڤایە باژار و باژارۆکن ئیدلبە سووریە خۆنیشاندانێک لە دژی هەڵوێستا رووسیا و وڵاتی چینێ دەربارەی ڕەوەستاندنە شەڕ لە ئیدلبێ ئەنجامدان. دووبارە سلااو پاترێک ئەڕایدەر گوتوبێژە فەرمانداریە بەشە وەزارەتە بارەوانی ئەمریکا دەربارەی ئەنجامدانە چالاکیان هەڤبەش لەگەڵ تورکیا لە ڕۆژاوای کوردستانی ڕاگەهاند کوا و چالاکیان هەڤبەش مەبەست جێبەجێکردنا میکانیزمەکە ئەمنیە ji بۆ نەهێشتنا ماترسیên ئەمنیên تورکیانە لەسەر سنوورێ wê bi Sûriyê re. Ava demeke Tirkiye û Amerîka çalakiyên hevbeş li navçeya Aram li Rojavayê Kurdistanê encam didin. û gotûbêjê fermandariya hevbeşa Wezareta Berevaniya Amerîka dibêje ew çalakiyên hevbeş ji bo nehêştina metirsiyên Tirkiye yên li ser sînorin. Patrick Ryder gotûbêjê fermandariya hevbeşa Wezareta Berevaniya Amerîka derbarê encamdana çalakiyên hevbeş li gel Tirkiye li Rojavayê Kurdistanê ragihand ku ew çalakiyên hevbeş mebest jê cîbicîkirina mîkanîzmeke emniya ji bo nehêştina metirsiyên emniyên Tirkiye li ser sînorê wê bi Sûriya re. Her wiha Ryder ragihand ku hîna mebesta serekeya Amerîka li Sûriyê rêgirîkirina li dûbarevegera rêxistina terorîstî ya Daişê ye û Amerîka ji vê armanca xwe tenazulê nake. Beriya çend rojan jî berpirsiyarekî Wezareta Berevaniya Amerîka ragihand ku hêzên Amerîkayên Sûriyê ne wê bo demeke nediyar li Rojavayê Kurdistanê bimînin. û zêdekirina hêzên Amerîkî li Rojavayê Kurdistanê red kir û got ku ew jmareya hêz yek û niha li Rojavayê Kurdistanê heye dikare navçeya Aram biparêza. û ji aliyê xwe ve serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan ragihand ku eger di dema du heftiyan de navçeya Aram li gorî daxwazên Tirkiye newê avakirin, pêngavên rasteqîne li ser erdê new neavêtin, Tirkiye wê planên xwe yê taybet derbarê navçeya Aram li Rojhilatê Çemê Feratê cî bicî bike. Beriya niha serokê Tirkiye digot ku pêwîst e 1 milyon penaberê Sûriyê yên li Tirkiye dimînin li navçeya Aram bicî bibin. û duh Erdogan pêşniyara bicîkirina 4 milyon penaberên Sûrî li navçeya Aram kir. Heta weke niha Tirkiye û Amerîka li ser kurahiya navçeya Aram li Rojavayê Kurdistanê li hev nekirine. û Tirkiye dixwaze 2 kîlometr be û Amerîka dibêje divê navçeya Aram kurahiya wê 15 kîlometr be. خەڵۆسی ئاکار وەزیرە بەڕێوەبەرانیە تورکیا داخویاکردن ku Tirkiye dixwaze bengehên leşkeriyê li Rojavayê Kurdistanê ava bike û Amerîka dixwaze rêkeftina navçeya Aram li Rojhilatê Çemê Feratê weka rêkeftina bajarê min bicê lê bike. Ji bo vê çendê Tirkiye gefa dawî anîne hevpeymaniyê li gel Amerîka dike. Tirkiye di lêdwanên gevxwarinê de derbarê navçeya Aram berdewam e. Wezîrê Berevaniya Tirkiye gefa bi dawî anîna hevpeymaniyê li gel Amerîka derbarê navçeya Aram dike. Xalosî Akar wezîrê Berevaniya Tirkiye daxuya kirin ku Tirkiye dixwaze bingehên leşkerî li Rojavayê Kurdistanê ava bike û Amerîka dixwaze rêkeftina navçeya Aram li Rojhilatê Çemê Feratê weke rêkeftina bajarê min bicê lê bike.
و ji bo vê çendê Tirkiye gefa bi dawî anîna hevpeymaniyê li gel Amerîka dike. Xalosiyakar ragihand ku ew ê di gotûbêjiyan de li gel Amerîka derbarê avakirina navçeya aram de berdewam bin. Eger ew gotûbêjî di berjewendiya Tirkiye de bin û Tirkiye dixwaze xalên leşkeriyên hevbeş li gel Amerîka li Rojavayê Kurdistanê ava bike. Wezîrê Berevaniya Tirkiye gefa karê yekîalî li Rojavayê Kurdistanê kir û got eger karê hevbeş li gel Amerîka bêwat hebe, Tirkiye wê bi tena xwe xalên leşkerî di Rojavayê Kurdistanê ava bike û jimareya xalên hevbeş wê li gorî pêwîstiyê be li ser erdê. Berdewam Tirkiye gefa derbasbûnê bo Rojhilatê Çemê Firatê dike, lê gefa a kar cuda ye ji gefên borî û bi taybetî ku gefa bi dawî anîna hevpeymaniyê û karê hevbeş li gel Amerîka derbarê navçeya aram dike. Berpirsyarên Emerîkî jî dibêjin karê hevbeş li gel Tirkiye ji bo nehiştina metirsiyên Tirkiye yên Sinûriye û heta weke niha Amerîka 5 gerên asmanî li gel Tirkiye encam dane. Her wiha li gel encamdana dewriyekî leşkeriya hevbeş li navçeya aram. ji bo gotûbêjiyeka bêhtir li ser dawên pêşhatiyan Rojhilatê Çemê Firatê û taybetî helwesta Amerîkaya dawî û ya Tirkiye jî mêmebendariya Dr. Abdulwehab Ehmed endamê hevrêziya giştiya tevgera çeksaziya Kurd li Sûriyeyê kiriye. Dr. te bi xêratî di yek demê de Amerîka bêje navçeya emnî ev navçeya aramiya ku tê behs kirin ji bo nehiştina metirsiyên emnîyên Tirkiye li ser Sinûre. Erdogan berpirsyarên Tirkiye wezîrê Berevaniyê Xelûsî Akar gefa bi dawî hevpeymaniyê li gel Amerîka kir. Ev lê dwanên dijber dijî hev çuatê kirin ji pêşhatiyên navçeya aram. Berê berîgişî spas were ji xwe ev navçeya aram a got gelek danûstendê li ser çê dibe û got hegerin vegerin yekem car danûstendê nav Amerîkana û Tirka çêbû di wextê got çêbûn pêştirî hemû tişt arman jê û menطîqak emnî bûyî got em çilo vê metirsiyê Tirkî biparêzin. Heta niha jî di daxuyaniyê Amerîkî de derdikeve ev rêkeftina li ger Tirka çêbûye rêkeftinek emniye bêtirî xweş bo ev metirsiyê Tirkan cîbicî bikin û hinek aramî di menطîqê de xwanê bikin. Gelek cara jî heger tu bişopînê Tirk nerazînin heta dawî ew ê çilo ev menطîqa hanê birêv bibin got bê xwedî rolek serekebin tê de wek got gelek cara jî xwanê kirin ji Amerîkanan jî. Ji ber vê jî ew ê tim nakokî derkevin. Ew qonaqê got Tirk û Amerîkan li ser hev kirin qonaxa got ew ê ev menطîqa got emnî a got danûstendin li ser çê dibe. Sê xala pêk hatiye ji wek hinek cîbicî kirin li ser erdê û xalê dî jî wê hîm cîbicî bikirin. Lê Tirk nel benda got cîbicîkirina li ser erdê wê çilo hêzên li ser erdê ê got bi ser ve Qesedê ve yan bi ser ve Partiya PYD ve vekişînin yan wek got Amerîkî dibêjin hetan 15 yan hetanî 20 kilometr. Di nerîna me de qonaxa gelekî muhim ji Tirka re ne qonaxa got îro têra derbas bi qeder got piştî ev sê xalê hanê bicî bivin ew ê rola Tirka dê derçibe û ev jî cê nakokiya herî mezin e di nav Tirka de û Amerîkana. Bi tenê yek xarmaya vegera penaberan ku ser rêkeftina mebes heta rêkeftina sê xaliya beriya demekê heta ragihandin. Îro ew ya got vegerandina penabera ew rîsale ne ji Amerîkana re ye bi qeder ma ew rîsalak ji Ewropiyana re ye yanî ji bo got bêtir Tirkî xwedî bibe xwedî rolek xwedî hêzek di paşeroja pêşeroja got sibe ev navçeya got çê bibe. Îro Tirkî dixwaze xwedî rolek bê çilo ev mecalisin yani ev xwecihê got çê bibin sibê îdara hukm got çê bidin dirê evê menطîqa hanê de ew bêtirî xwe tekez dikin li ser rola Tirkî di piştî cîbicîkirina ev hersî xalê hanê. Îro navçeya goya got Tirkî mebes jê koçberên li Sûrî li hindirê Tirkî wa vegerîne wê deke ev jî yanî hîn Amerîkan wek daxuyaniyê Amerîkî de û di bişanda Encûmena Niştimanî Kurdî jî berî demekê got gava got Amerîkan dîtin daxuyanî kirin got kesê got em razî bin li ser derbasî navçeya aram a got mebes jê got çê bibe ew ev kes ne kesî xerîbin di menطîqê. Başa doktor em Tirkiye dixwaze seqfê daxwaziyên gelek bilind dixwaze bê xwedan rol. Amerîka stratejîka wê heye ya taybet berî niha dariştiye li ser erdê cîbicî dike. Vir de rewşê berevçe aqarekî veçe sînaryoyên eger kiriye ku li ser erdê wê çi bin? Tirkiye
دخوازێ di navçe aram de xwedan rol bê heta 30 kilometr bê Amerîkî dibêjin 15 kilometr dewriyên hevbeş geştên azmanî di navbera her tika de derencam wê çi bin ev nakokiyê he sînaryoyên herî pêşbînîkirî ji bo rewşê ji bo rojhilatê çemê feratê çi bin امریکان یعنی ji roja guhatine Sûriye û heta niha xwedîsê yani em bêjin sê tişt dan pêşandan yek ji wan nû hebûna wan li Sûrî dijî Daişê du navçak aram di mentiqê û li seraserî Sûriya de û duay emeliya siyasî çilo birê bibin û yek di navan dijî çilo bergirî di meşruî Îranî di hindirê mentiqê de heta niha Amerîkan dihîn de di wê sîraca got îro ev aloziyê di hindirê mentiqê çê dibin û yek ji wan jî ev gefê got ana di horta Amerîkan û Îraniyê de mewduê Amerîkana di mentiqê de bêtirî xwe girêdayê bi rewşa mentiqê bişekil am ne tenê mentiqa aram di hindirê Sûrî ve yan bi rewşa Sûrî ve tenê ve îro Rûs jî di vê navçê de ne Îranî jî di navçê de ne Tirkî dixwaze istiqlala ev necidiya Amerîkî di hindirê melefê Sûrî de û di krîza Sûrî de ji ber vê yekê jî ez dibêjim ew ê Tirkî daîmen va gefa bixwe lê heta kîjan astê ew ê Tirkî karibe van gefê xwe bicî bike pirsiyar di vir de ye pirsiyar ewa got enû Amerîkî bi rast cedînê got mucabeha mihwerê got îro Îran tê de û piştî berî demekê nêzik lûtka siyemîn li hindirê Stenbolê çêbû di nav ew jê dibêjin lûtkayê Asîtana Tirk lê dinerin Amerîkî ew ê cedî bin vê hilfê hanê de yan na ev ya a gelekî muhim e di baweriya me de ew ê Amerîkî nehêlin heta astekê got Tirk destwerdanê di hindirê navçe aram باشە دکتۆر گەفا تورکیە هەری داویە خەڵوسی ئاکار جودایە ژێ گەفێندن گەفا تێکدانە هەفەیمانی گەر ئەمریکات کێ بنەرنەتە لوتکە ئەن قەریابەری چەند ڕۆژان بوونەبەرە سەرۆک هەرسە وڵاتن گەرانتۆر ژێ ڕەوشە سووریێرە هاتانجامدار چبان دۆراوێ ئەنگوچ پەیوەندیاوێ بێ vê gefa dawiya Tirkiyê re heye vîrengî heye ku bihêz gefa wê çendit kir ku ew ê hevpeymaniya gel Amerîka têk bidê peywendiya wê eger ev gefa Tirkî heta çi radeyekê eger hebe bibe rastiyek li ser erdê peymana wê gel Amerîka nemêne û tevlî hilfê Rûsî Eîranî bê û derbasî rojhilatê çemê feratê bê bandora hilfê siyemîn di nav Eîranî û Rûsya û Tirkî de dibêje nebêje wê hinkî hebe li ser erdê Tirkî wek me ana got jî li xwe dinare dibe piştî hinek yani tiştê got dest xwe anî bi hindirê Idlibê de hêdî hêdî nîzam Îran Rûsya dest dibin ji şemalê Sûriya û Idlibê de ev tê wataya got îro Tirk dixwazin yani rolek wanî bêtir di hindirê rojhilatê Feratê û li Kurdistana Rojava hebe ev jî tê dibe fişarek û li ser Amerîkanan yek jî heger em vegerin ev civata ya got Tirk têra derbas dibe û çalakiyê wê ê dawî be yek jê sefqa ya sawarîxê S-400 bûn yek jê ev hilfê got gelekî mutemesik bi mesela Asîtana ve bi Rûsa û bi Îraniya re enû daîme ji Amerîkana di dixwanê kirin enû îro ne tenê xeyal pêşiya min Amerîkanan bige heta dawî ez karibim tecawuza Amerîkî bike di mentiqê de û ez karibim tiştê got ez bixwazim heger ne wek bercewendiyê me bi weka Tirk ez karibim vê mesela hanê tecawuz bikim lê di nerîna me de ew ê Amerîkan yani rê nedin Tirka got vê mesela hanê bikin heta dawî û ew ê Rûs jî ew ê negelekî paşguh bin ji vê danûstenê got îro di nav Amerîkana û Tirka de yan di nav Amerîkana û Rûsa çê dibin واتەیە گوتنەتە گەفên Tirkî an got danûstandina ku navbera Amerîka û Tirkiya deşêt bin bi serpereştiya Rûsya rênmayiyê dê divirde car em karin bêjin heta watayekê ew ê hinek dewra Rûsî tê de hebe di vê mesela hanê de ne miştere got yani bêtir ew girêdayê bercewendiyê Tirkî vel wê dike bercewendiyê Tirkî îro çi dixwaze mentiqa a got emnî ya got em nav lê dikin ev ê rola Tirkî tê de çi bê jê re ne muhim e îro bi gelekî bi esanî ev xalê gotên civcîkirin hindirê Rojavayê Kurdistanê de me berê jî gotiye yani ew ê te astengî tune bin ev
هێزین گوتێ بەکشاندن یان تشتێک ji serêkaniyê heta girê spî bicî bicî bibe sibê serêkaniyê heta nî qamişlo wê bicî bicî bibe xwelasiyem ji qamişlo yan heta derîkê wê bicî bicî bibe ev di nerîna min de ne astengek gelekî mezin li cem tirka astengiya herî mezin li cem tirka û ev jî ciyê nakokiyê heta niha di nav Tirk û Amerîkana de yê rola Tirkî ew ê di hundirê mantiqî ew ê çi be ev îdara got bê çêkirin ya got Amerîkî li ser şoxilin ew ê rolayê tê çi dibe ev ya a gelekî giring û ev a got ciyê dihêlê her danûstendek di nav Amerîkana de û Tirka çêve got bigin cîkî yani wek rên girtî ev dihêlî got carekê tesrîhek ji xelûsî akar derkeve yan ji Erdogan derkeve hinekî seqfê metalibê xwe hinkî bilind dikin û daîmen jî wan gefê got li Rojavayê Kurdistan û yani xelkê têxin ber me tirsiya û mumkin e di rojekê yan di do wek berî di roja Recep Tayyip Erdogan got ji niha û hetanî di heftiya heger Amerîkan hinek tiştê got em dixwazin cîbicî nekin em ê derbasî mantiqî bibin nerîna min de ev nayê wataya got bilfiil ew ê Tirkî cedîd ناکۆکینە مەزن دکتۆر نابەرە ئەمریکا و ئێراندا هەیە لە ناوچەیە بگشتی عێراق یەمەن و ئەو کۆمپانیایە سعودیە ئارامکۆ هاتە ئارمانجکردن ئەمریکا تۆمەتە 50 تۆمەتێ بۆ ئەیران درێژ کرد ئەیران هەژمو ناوێت سووری دیژە هەیە ئەمریکا لە ڕۆژاوای کوردستانەیە ڕۆژهەڵاتی مەفەراتی بتایبەتی ئەم ناکۆکینە بەرە ئەمریکا و ئەیرانێدا وێ چ باندۆرێ لە ڕۆژاوای کوردستانی بکەن دەر ئەنجامەوە وێ چ بن باندۆراوەی بنەرینی بێیان گۆ ئەرێنی بێ هەتا شرادەیەکی ئەیران وێ کار بێ ڕوبڕوێ ئەمریکا بێ لێ وێ دەبەرێ استراتیژیا ئەمریکی بەرامبەر ئیرانی حتا نها تێخوانێکردن گۆ ناخوازێ ینی سیدامك مباشر di hortawê û Îranê de hundirê mantiqê de çêv ev hatiye zelalkirin heta niha îro çi muwaceha em Îranî di mantiqê de daîmen di rêya hevpemaniyê wê de hulefayê wê di mantiqê de têkirin Amerîkan di wê baweriyê de nû nikare sîraekê bêtir li pêşiya xwe veke bi Îranê re û carek de bi Tirkar veke û carekê dî jî hinek alûziyê dî hene di mantiqê de ew dixwaze îro bi edewatê hundirê Îranî di hundirê mantiqê de wan edewata têk bibe lê emma wek muwaceha mubasher bi Îraniyan re ew ê negelekî heta rêjeyekê wê newlo bê bandora ev nakokî got îro li Îran nav Îraniya de û di nav Amerîkana de li ser mantiqa Rojavayê Kurdistanê de baweriya min de ew ê ne ew bandorek yani em bêjin tesîrek mubasher be di hundirê wê de îro Îran hêzê wê li ser erdê bêtirî xwe باشە وەکە کورد ناوچەیە ئارامدان گوتڤە هەفکێش و گوهارتنین گوتێنە گوهارتن و ڕێکەوتن سەر تێکردن جهێوا چییە وەکە کورد ئیرۆ ینی حتەنها دانیە خوانێکردن دانوستنیە گۆچێ دەبن شخوا ji بۆ منطقا ڕۆژهەلاتی فەرات و ئاگۆ کورد تێدە ئیرۆ پێ معنینە لێ ئەم بڕاستیش هەورە بێژن ینی ئەv منطقا ئەم دخوازن بۆ ئەم منطقا هاانی سەر چاودێریەک ناو چاودێریەک دەوڵەتی دەبێ هەگەر گۆ هات و چێ بوو لێ دەبێ گۆ ئەمژی گەلک جاران گەف و ئەv مەسەلەی گۆ هەنن و ئەv مەهانەی گۆ ئیرۆ هەنن لەسەر ناوچەی تێکردن دەبێ ئەم سەر وام بسەکنن وەک کورد ژمە تێ خواستن ئەم ئیرۆ لێڤەگەرێکی خۆرە چێکن چ هەتاکەنگی بەسێ گوتن بێ دکتۆر پێویستم لێڤەگەرێ بکەن پێویستم یەک هەڵوێستن پێویستم یەک مووقف بن هەتاکەنگی بەسێ گوتن بێکەنگی پێوارە ئیرۆ وەک ئەهمە ئەم بێژن وەک ئەنجومان نیشتیمانی کوردی ڕۆژا گۆم ینی ئەv ئالوزی گوتێن منطقیمە هەر جار مە ئامادەیا خۆدانی نیشانکردن و ئەم حازرن ji danûstenêrê jî kesê got îro carek gelek cara dibin sedem got îro ev gef û ev lûtkey got çê dibin û ev mehanê dewletek wek Tirkî li carê Rojavayê Kurdistanê dixwe û derbas biyan destwerdanekê di hundirê navçê bike û carekê dê xelkê me Sûrî penaber bikin yan alozîkê di mantiqê çêkin em wek Encûmena Niştîmanî Kurdî me her car gotiye em amedeniş bo got em vê bargiraniya got îro got bê li ser milletê me û di pêşeroja mantiqa me Kurdî de dibê em biparêzin çi bi hebûna leşgerî bê çi bi hebûna rêkirtinek siyasî bê çi yanî bi çi watê bê dibê got em rê pêşiya van mesela دکتۆر لەگەر ببینە ez دووبارە بەگەرمەجەم تا راپۆرتەکەمە هەیە دەربارەی کۆمیتە دەستوریک و ئەگەر هەیە دەمەکە نزیک دەوەری ڕاگەهاتن و ڕێکەوتن سەرهاتیەکەن و پشتڕێمێ وتوبێژیە بکەن یحیال ئەڕێدی بەردەبگە کۆمیتە دانوستانکارە سووریە دەبێژێ دەجوینە بێدە ئەنجومەنە ئەولەهیەدا
ئەگەر هەیە شاندەی نەفدەوڵەتی ڕاگەاندنە ئاواکردنا کۆمیتەیە دەستوریە سووریە بکەیت. بەردەفکێ فەرمیە کۆمیتەیە دانوساندکارە ئۆپۆسیۆنە سووریە دبێژە کو ڕاگەاندنە ئاواکردنا کۆمیتەیە دەستوری سووری di demeke nêzik de ye. Yehya Al-Aredî berdevkê fermiyê Komîteya Danûsandkara Oposyona Sûriyê lêdwanên taybet de ji Kanala Sûriya re eşkere kir ku eger heye şandeyên navdewletî bo Sûriyê gêr bidirson di civîna Encumena Ewlehiyê de di sihê vê mihê de demê avakirina komîta destûrî ragihîne. Ji aliyê xwe ve Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan Kongreyê Rojnamevaniyê piştî lotkeya sêalî di navbera Tirkiye û Îran û Rûsyê de roja duşemba borî tekez kir û got ku komîta destûrî Sûrî di nêzîktirîn dem de wê dest bi karê xwe bike. Her wiha Aredî di lêdwanên xwe de daye xuyakirin ku şandeyên navdewletî wê serdana Sûriyê bike, da atmosfîran û kêşeyan serrast bike û got ku Komîteya Danûsandkarê dûr nake ku rejêma Esed kêşena nû derxê holê û serbar kir ku rejêma Esed proseya destûrî naxwazê ji ber ku ew li dijî hêla wê ya leşkeriya û dibîne ku nepêwîstî proseyeke siyasî ye. Berdevkê Komîta Danûsandkarê got jî ku rejêma Esed çaksazî û pêşxistina destûr dixwaze. Lê netewên yekgirtî û biryarên navdewletî û Komîta Danûsandkarê her tekeziyê li ser destûrekî nû dûr ji diktatoriyetê dikin. Derbarê derencamê hevdîtinê wan bi nûnerên Grupa Piçûk li Cinêvê pênşemba borî, Al-Aredî got ku grûp ber bi fişarê ji bo tevlîbûnê di nav proseya siyasî birêya Komîta destûrî diçe. Her wiha rawestiyana proseya leşkerî. بەگەمە جەم میوانێخوا دکتۆر عەبدولەهاب دکتۆر ڕاگەاندنە و ڕێککەوتن لەسەر ئاواکردنا کۆمیتا دەستوری هاتیە کردن بتەنێمایە و ڕابگەین کۆمیتا ئامادەکردنی بێگومان ئەم ڕێککەوتن چاوە توخینێ و بنەرنێتە هەتاشرادێکێ دەستور کۆمیتا دەستوری دەمەک و کۆمیت وەرێ ئاباکردن و دەستورە نویساندن وێ کریزا سووریە چارەسەر کە ڕۆڵەکە ئەرینی تێدەبینەویانجی بێواتەیە. پشتی ینی جیên şer û ew menatîk û şer tê de hebû û wekû yanî hilfê Esîtana û yan Amerîkan jî û Umma Mutehîde û pêrgirson wek ji te got ev hîsara meselê eskerî qonaxa çekdarî têparî em karin bêjin. دبا گو لجنه دستوری یعنی اعلام بایا و کاری خواب جیب جیب که هنک خلافات لسر هنک نوا هبون حتی دمکی ل اف ناکوکی جی چاره سر بون نرینا مده شوه یعنی چاره سریا کریزا سوری دبی چاره سریا سیاسی به من تو بیجن چاره سریا عسکری اف کریزا بی حجمی گو اف 7 سال 8 سال بردوامه نمعقوله بجيبه دبي جو بيجن قناغك سياسي عمليه سياسي وقو تشلو قرار مجلس الامن دو بين تشار وبيان جنيفا يكي دبي لسر اب عمليه سياسي بريكب ايرو ام بهيفين نقول لجنه دستوري الدار كبه اللي وين كوكي نرينا مد او ان حتاني ام بيجن وقت كانت كلام كري انه او ناكوكي جو هن حمو شارع سربون واذا او لجنه دستوري او دس بيبك وحمتش زلال بنو ويعمل کال پیشیا لجنه دستوری سبت چی او عالی مکانیزم گو اب لجنه دستوری کاری خو بک او چی به ام مکانیزم شکل بریاری و چی به چافدری او چلو به اف خالی گلکی گرینگ تفصیلات گلکی گرینگ هندری لجنه دستوری او یا مهمه یعنی بریار او چلو تید بستندن اب هناك تفاصيل گلکی باش دكتور حتى ريكفتن سر نابها تكرني كوميتا دستوري دمك دريش خيال اب هرغولين كنت بحث كي ئەوی کەنگیوەرنە چارەسەرکردن کۆمیتا دەستوری دەوێ بدەست بنویسانە دەستور بکەیت. ئەز تشتێکیش بەرە خۆر بێژم ناکۆکی حیا سەر ئێ ناواژی و تب ئەبوو تەفاسیلێک و ئانەمە بەحثکردنی دایمەن گرێداینە بسیراعاتێک و ئیرۆ دەناو کەسێک و دەسوەردانی هەندێک سووری دەکەن یعنی چ رووسیایی جارێکی چ ئەمریکایی جارێکە نەگژی ئەف کەسێن دەوڵەتین ئەقلیمیە ناکوکی گو بین چارەسەرکردن معناوێ ئەوە گو ڕازەمەندیەک ئەف دەوڵەتی گو ئیرۆ گو ئەم ناوان دەکەن خودی ڕۆڵ خودی باندۆر هەندێک سووری دێ هەر جارێکی بخوازن گو هەنێک بەرجەوەندی یان پێک نەیەن یان هەنێک ئاستەنگیا دەرخن ئەوێ عملیا سیاسی ئەوێ دەمەکەی پاشکەوێ ینی نەگەلێکی تشتێکی مەزنە جەم وان دەوڵەتا گو ئیرۆ بخوازن بشکلی لجنه دستوری بشکلی کار بکە ئالیا گو کار بکەوی بشکلی بێ نەگەلێکی يعني بارگرانیه که گوگاوا گو مصالحی وان بگین نقطاکی و بالفعل اراده بدولی چه به ونو اف چارەسەریە کریزا سووری دبێ گو ئیجا ببەر و حەلێ بهەرە
وی چاغې د نرینا مده او اف خودی دولتي دلهز او يعني وك جلوبا كسك او بدن او لجنه دستوري او كاري خو بيك بينه لانجام لجنه دستوريه حتى انها او تشبن او بقي حياه قونا غي وبسكنه افجي جريداي بيشكتني للسر عرضي ايرو هند ملفات عالق مانن هندري سوري يجي ادلبي يجي ايرو روجالاتي فراتي افجي ام قال لك بسفكاي لنرن شر ايرو للسراسري سوريا تمام بوا دقلك جياد ايرو نظام جهاشتي و استايغو ايرو الحرب خدا يعني دفي كريزاغو حف صاله دريش كري بالسركتي افجي ويتينو واتاكي جو يعني دانوستدني وي ذهنياوي او مشكيوي او هنكي قرستر به ددوان مسالات امجاد وفغرينن قوناغا جو ايغو كسيغو في عمليه سياسيه بروسيس سياسي بريف دبن او يبوان فغريداي باشا قالك سپاس جبوي دكتور عبدالوهاب احمد اندامي هبريزيا قشتيا تابقرا چاكسازيا كرد سوريا كل قامو بي قالك سپاس ايرو حافظ سال سر سال بقرا شهيد بنا خبتكار كرد محمود واليرا دار باز دبن كود روجك وك ايرو دا سالا 2012 دا جاليه پیدا بهاتا گولا باران کرن پێنجشەمبوو 20 هەیڤانەهان ji sala 2012 destên qirêj yên ku di hewlên berdewam de nej bo çinîna stêrkên ronîdar ji asmanê Kurdayetiyê di wê roja reş û nexweş de destê hovîtiya wan stêrka herî bironî ji asmanê bajarê Serêkaniyê bê hest û dilovanî çinî. شهید محمود والی باوی جاندی خباتکاری کرد او کسایتیا نافدار به دلسوزی خواج خلق و خاکا ولات خوره که توچاران لسر شاشتی و نراستی و ستمکاری بیدنگ ندبو وجبرویه که جیانا خواه ده هجاری و خم و گرتنه ده درباس کرد تا ده 20 حیوانهان ده جسالا 2012 به دست کولکی پیده هاته گل باران کرن. لپیش درگه اوفیسا سرکانیه یا انجمنا نشتیمانی کردی لسوریه و تولی نمرین خاکور بازا کردایتیه بو. باوی جاندی اندام امینداری آگشتی یا انجمنا نشتیمانی کردی لسوریه بو و دروجا شهید کرناوی ده باوی جاندی لپیش اوفیسا سرکانیه یا انجمنا نشتیمانی کردی لسوریه بو کو کجروی خودناف خلکی ده و شارت بو کاری بو بره و پشتی انجام دان آوی تاوانا خویارش. محمود والی باوی جاندی جدایک بویه باجار سرکانیه یه روش آوای کردستانیه ده هفته هیوا پنجانده جسالا 1968 جدایک بویه خیزانداره و باوی 6 زاروکایه سیکچ و سیکر و کار دروتنا جلان دکر و روشاوی آبوری خراب بو کو بدرجه تمن خو باوی جاندی کار سیاسی کریه و خباتاوی بردوام بو تاروجا شهید بوناوی و او نجاره که بو کو شهید باوی جاندی جالیه رژیم و پیاده و دهات ارمانج کرن. بریا شهید کرناوی باوی جاندی به هاندانه که ج رژیم جالیه کولین رژیم واته چکدارن پیاده لگل حوال خو باوی باهوز هات رواندن و به تندی لیدان لهاته کرن کو ج کشتن ریزگار بو و تویویه که باوی جاندی خو نه چماند و بردوامی به خباتا خو کر کو باوی جاندی جوان کسان بونین به سرشتی خو نکارن سر خو بچمینن و اون جان شورش یه تفگرا کردی. باوی جاندی هر وها پشتی و گراوی جهرما کردستان جبو خباتک سیاسی جالیه ریبندک هفبش یا اولهی لشکری یا رژیم اسد و کولین وان چکدارن پیده لگل خباتکار ابراهیم برو هاتن گرتنو و گوستن جبو زندانک رژیم اسد لشاما پایتختا سوریه. باوی جاندی هر دم نزیکی جوانان بو و مل به مل بوان را کار دکر و دستی وان دگرت جبو گیهاندن وان جبو پراهیویان بروژک باشتر کوته در روکا آزادی رونیا خو برده سر جیانا وان و هر او بو دامزرینه ری تفگر جوان سرکانیه ین شورشگر کو او تفگر پشتی شهید بوناوی بردوام نبو. شهید کرنا باوی جاندی به دستن قریجی دجمن کرد و کردایتیه شوکک بو جبو همو کردین حسکره نشتیمان پروریه و به هزاران تولید جنازه یا بخاک سپارتناوی بون و گوتنج آلیه سرکرده ین تفگرا کردی هاتن خوندن که همیان او کریار شرمزار دکرن سرباری و دانا کونین به هیداری الهمو باجارو کن کردی لروش آوای کردستانه کو خمگینیه مینا هورن رش خبردابو سرولاتین و دوره و بهتریاره خستن و پارتی و شپیل و تفگرین کردی داخوینین شرمزاریه درباری شهید کرنا باوی جاندی بلاف کرن و تانها سالانه سالوگراوی تیل دار خستن.
باوێجاندی چالاک بوو، ماندی بوو، ڕەوشەمبیر بوو، خۆدانەڕین و بڕیار بوو، ڕشت بوو لەسەر مافێ گەل و وەڵاتی خۆ، بباوەڕ بوو بپرسا ملت و ئەمادە بووش بۆ بەرەڤانیە دبەردە بکە تا مرنێ. خۆدان هشتێکی شیار بوو و تێکهشتی بوو و بەکری بوو لەسەر دانوستاندن و دیالۆکێ. جانسفک بوو خەلکێن دۆرا خۆ بپێکەنینان بخۆڤاگیرێ ددا. وەفادار بوو ji gotina rastiyê neditirsiya û hevalê xwe bû û li paş laşê xwe yê lawaz hêzeke mezin veşart bû ku kesayetiyek birûmet bû û viyan bihêz bû. Şêrîn Kîlo. نهاجي كتا شهيد محمود والي هيفين لقلمنا خانم هيفين دم باش اگرت بحثا چاوانيا ترور کرنا باب خوب که اجبای منو تماشا بانا بله سرچاوا سپاسیا ودکم سپاسیا همه کارمنده ودکم گلک سپاس سپاس ورجی بست از اگرت بحثا ترور کرنا چاوانيا ترور کرنا باب خوب که به چرانگی بو چاوا پلان جراحتا دارشتن بله محمود والی باویشاندی باجار سریکانیه سال 1986 دایک بوم شهاده ثانویه صناعه بوم دست بکی دا تبلی حزب یساری یا کردی بو پشتره حولی حزب آزادی و أنا تناصكرم بردكسي بارتيا ديمقراطية كردستانية سوريا بله أو لجنة منطقي بو عضو الأمانة عام بمجلس الوطني دبو دس بشتي إن دلاع ثوري أو سروكي تفجرا خورتي مظاهرات دبو بمدينة باجر السريكانية دا بله بابی جان دی کسی مروکی چاشتر بیشم گلکی نیزی که حوالی خوبو گلکی خیرخواست بوش ملتی خوره بدامیر بود خواست دائما دنگ حقیه بسر کبه تجاری نتخواست دیکتاتوریت بسر بکبه باشا بريكو الشهيد ببحثا قفان تهديدا نذكر كولتين كرند دما داويدا جبوي خبات وكاريوي بله گلکی تهدیدات جرد دهاتن او بتنی خود جارما گلک جاران کار بود بتنی خود در کتاجی يعني جارما حوالی وی خورت امپیرا این در کت مظاهرات ان علی کار بومپیرا که خواست کاری کی بگیان تشکی او علی کار بومپیرا در کتن د هزار و دوازدان دا او حوالي كفا هاتن اختطاف كرن شقبالي بهيئتي او ليخستنا قلق تجوال لوان كرن قلق تعذيب دانوان وان آبيتن قندكي الآلية سريكانية جرد بنشن عقلو بشترا حتى ساعات السيد سبين دا قلق لوان خستن حتى كوك نما نفسي خقود كرن حتى دل جوان بردان بشترا وان آنين مشفى يا سريكانية حتى هات الناس كرن انو دستي بهيدي بو باشا اقرت من البحثة ترور كرنا يبكي اغتيالاوي شاوهاتا اغتيال كرن اغتيالاوي خودي براستي صدمة كشمك شاربو يعني نبشتي نبدا ما قدريش يعني بشتي اللي خصنا وي وهبالي وي ابو باخوس بشتي وي هما بتشند هاي بكي او هاد اغتيال كرن جبش يا مجلس يا سريكانية مجلس محلية سريكانية تليفونك جير هاد او دركت جي دربة وفورا يكي هاد سر ميتور دا طلقاك تنت سريويدا اللي خص جبر كدنگ هبو ضجه هبو كس نقاري بو كسي نزاني بو كدنگش كدر كبه بشرا ربياد ما خلقي دا ربا يعني در باسكر نبي انكي هات اغتيال كرم قالك سباس جبوي خانم هيبين محمود والي كل قال من بوي قالك سباس
هەژمارێک ژێ خوێندەکارن ڕۆژەبای کوردستانê bi helmeteka çandinadarên zeytûnan li Hewlêra paytexta Herêma Kurdistanê rabûn. Çalakî bi hevkariya rêxistina Spark û Perwîn bi rêveçûtê de hejmarek ji xort û gencên û keçên Rojavayê Kurdistanê pê rabûn û beşdar bûne. Ev çalakî wek spasiyek ji Rêveberiya Herêma Kurdistanê re tê û helmet sed daran li xwedegirê û li teqa Hewlêra nû ew derhatin çandin. نوچەگەهانê me li cihê çalakiyê amade bû kem hewre bibînin. طلبه کرد روجاوا لێرە بە مە گروپێک دروستکرد بناوێ گروپە پێکەوە ژیان ما چالاکیە کرد سەداری بچینن لە شاری هەولێر وەکو سوپاسیا شاری کوردستان و خەڵکی کوردستان و خەڵکی هەولێر دەکەن و ئیمڕۆ هاتوون بە چاندنی سەد نەمام لە یەکێک لە گەڕەکەکانی شاری هەولێر وەکو با بڵێن سوپاس و پێزانینێک پیشان بن بۆ شاری هەولێر وەکو باسمان کرد بە هیوای ئەوەی کە ئەمەش ببێتە کولتورێک لە هەرێمی کوردستان. ئیرۆ ئەم هاتن بێ دەرێژ بوو چالاکیەکێ بوو کو ئەم سەد داری بچینن بهافکاریە منەزەما ڕێکخراوە سپارک و پەروین ئەم وەک خۆشیاکێ وەک تشتێکی نابەرەمە و حەزکردنێکی نابەرەمە و خەڵکی ئەربیلەتە هەولێرەدا دروست بکەن. شاخێ حەسەکەی ڕۆژەبای کوردستانê یەکێتییا خوێندەبان و جوانên دموکراتی کوردستان ڕۆژئاوا ڕۆژە سێشەمێ پرۆژەیە بجیکردنا پێشکەشکردنا ئالیکاریان ژێ خوێندەکارن دەرچوویرە بداوی ئانی لە گۆڕی شاخێ حەسەکەی و هەر یەک ژێ بەشێ کۆلیژێن زانستی بە هەردوو بەشێن خۆ ژیان و بیرکاری هەروها بەشێ کولیژە ئەندازیە ریا سیڤیل لە خۆدەگرت ئەو یەک بە سەرپەرشتیە بەرپرسێ بەشێ کاروبارێن خوێندەکاران ڕامان براهیم بڕێبەچوو شاخێ حەسەکەی هەروەها دازانین و سێ خوێندەکاری ژە خۆرت و کەچان سوود ژێ وێ خزمەتە سازکردنا پرۆژەیە دەرچوونێ دیتن و ساڵە بوریژی دەردۆرە چێل خوێندەکاری سوودمەند بوون. هەرسێ وڵاتên گەرانتۆر بەریە چەند ڕۆژان لە ئەنقەرە لووتکەیەکە سیالی دەربارەی سووریە ئەنجامدان و ڕێککەوتنەخوا لەسەر هەژمارێک دۆسا ڕاگەاندن. سەرکردەیەکی سیاسی ئۆپۆزیسیۆنە سووریەژی خاڵیان ڕێککەوتنە نوێیە هەرسێ سەرۆکن رووسیا تورکیا و ئێرانە دەربارەی ئەدلبێدا ئەشکەرەت کرد. سەرکردەیەکی سیاسی ئۆپۆزیسیۆنە سووریێ خاڵن ڕێککەوتنە نوێیە هەرسێ سەرۆکên ئیران رووسیا و تورکیە دەرباری ئیدلبێ ئەشکەرەتکە. مستەفا سێجەری سەرۆکی ئۆفیسە سیاسی یا لیوای المعتەسم لە ئۆپۆزیسیۆنە سووریێ بەحسا ڕێککەوتنە و دەربارەی ئیدلبا سووری تناوبەرە سەرۆکێ رووسیا ڤلادیمیر پوتین هەفشانی وی سەرۆکی تورکیە ڕەجەب تایب ئەردوغان حەسەن ڕوحانی سەرۆکی ئیرانی دکە گولجیڤینە وان یا ئەنقەرەیدا هاتنە ئەنجامدان هەرگولیên wê rêkeftinê eşkere kir. Elsêcerî di twîtekê de li ser malperên civakî roja çarşemê xalên wê rêkeftinê Kobotên Erdogan li ser îmze kirine belav kir. Li gorî Elsêcerî xalên rêkeftinê ev in. Avakirina devereke destnîşankirî cudahiyê bêxêb navbera hemî aliyan de. Li deverê bêhabûna çekên giran tê de destnîşankirina rêyên dewriyên hevbeş yên Tirkiye û Rûsya. Kesayetên di lîsteyên terora navdewletî de hatine êxistin werin dûrxistin. Derbasbûna hikûmeta Sûriyeya demkî bo deverê û pêşkêşkirina xizmetguzariyan û berdewamiya piştevaniyê û alîkariyên mirovî yên navdewletî. Her sê serokê welatên Rûsya, Tirkiye û Îranê roja duşema bûrî hevdeyê vê mehê lotkeya sê alî derbarê Sûriyê encam dan. Dawîn pêşhateyên Sûriyê gengeşe kirin. Li ser hejmarek doseyên Sûrî ji wan ev rêkeftina navbera Erdogan botin de rêkeftin. پشتی کو روسیا و چین لی دژ راگرتنا شر لی سوریه ویتوب کار انین خلق بشر و بشروکن ادلب خوانیشاندانک انجام دان. ایرا توا بشر و بشروکن ادلب سوری خوانیشاندانک لی دژ هروست روسیا ولات چین درباره راوستانه شر لی سوریه انجام دانده خوانیشاندان ده سلوگان لی دژ انجمن اولهیان دولتی بلند کرن و دا خواز جواکان دولتی کرن کو به هوار خلق ادلب بورن. تۆرە سووریە مافێ مرۆڤان راپۆرتەکە خۆدا بەحسا کۆنتڕۆلکردنا چەکدارên قەسەدێژێ کێلگەهێن بەترۆلێرە دەکێ و دەبێژێ و پشتگیری ڕژێمە سەد بە بەترۆل و غازێ دەکەن هەروەها بەشێکی مەزنژێ داهاتێن بەترۆلێ دەگهێنێنە پەکەکە.
تورا سووریا مافی مرۆڤان راپۆرتێکە خۆ دەکو ئیرۆ هاتیە بەلاوکردن دەبێژە کوچەکدارên قەسەدە سزایên ئەمریکی و ئۆڕۆپی بن پێ دکن پشتگiriya رژیما ئەسەد bi petrol û gazê dikin. Li gorî raportê kuçekdarên Sûriya Demokratîk piştgiriya rejîma Esed dike. Tevî ku tohmetbar bi tawanên li dijî mirovatiyê û sizayên aborîj alî Amerîka li ser hene. Raport ronahiyê dixil ser kontrolkirina qeseda ji kêlgehên petrolê re. Bê ku dehatiye wan zelal bike yan li ku derê tên xerckirin. û serbar dike ku eger heye beşek mezin ji dehatiyan digihên Partiya Karkerê Kurdistanê. Di raportê dehatiye ku parêzgehên Reqqa, Heseka û Dêrazorê nêzîkî 20 kêlgehên petrolê li xwe digirin. Ji wan 11 kêlgeh dibin kontrola çekdarên qesede dene. Ku ew kêlgeh berhemê wan jî dibin kontrola rejîma Esed de gelekî bêtirin. Bi vê yekê heştê ji sedî ji kêlgehên petrolê dibin kontrola çekdarên qesede dene. Li gor amarên hin Ajansê Pispor, Dwarê û Zeyê de raportê berawerdiyek navbera berhemên petrolê di sala 2010 de di sala 2018 de kir. Li gorî wê kêlgehên petrolê yên bi ser çekdarên qesede ve rojane dikarin nêzîkî 14,000 bermîlê petrolê derxin. Raport berdewam dike û dibêje qesedeyek bermîl petrol bi $3 difroşe rejîma Esed. Wata dehatiyên rojane digihin 420,000 dolarî, mehane 12 milyon û 600,000 û salane $378 milyon ji bilî dehatiyên Gazê. Wezîra Navxweya Tirkiye ژمارەya penaberên Sûriyên li Tirkiye dimînin eşkere kir û got ku roj bi roj ژمارەya wan zêdetir dibe. Slêman Swêlo wezîra Navxweya Tirkiye ragihand ku rojane ژمارەya penaberên Sûrî li Tirkiye zêde dibin û dideme niha de. ژمارەya penaberên Sûriyên li Tirkiye hatine tomarkirin 3 milyon û 500,000 penaber e. Herweha Swêlo dizanîn ku Tirkiye 237,000 penaberê neyasayî jî desteserkirine. Li dadgeha bajarê Babê Rojhilatê Helebê du zarok bi şêweyekî tund û dûr ji mirovahiyê rastî lêdanê û eşkenceyê bi tometa ku dizîkirine hatin. Ew yek ji aliyê çalakvan û rojnamevanên bê sinûr ve hatin şermezarkirin û banga sizadana pêkînerên wê tewanî kirin. Li dadgeha bajarê Babeyê Rojhilata Helebê du zarok bi şêweyekî tund û hovane ji aliyê çekdaran ve bi tometa ku dizî kirine têne lêdan. Li gor vê perçe vîdyoyê ku li ser torên civakî belav bûye têde diyar dibe ku du zarok bi tundî têne lêdan û li gor çalakvanan belav kirine ku bi tometa diziyê her du zarok girtine û wek ku sizeyekê li wan didin. Rojnamevanên bêsînûr ew yek bi tundî şermezar kir û got beriya ku ew çekdar zarokan size bidin û dadgeh bikin bi tenê gunehê wan dizî kirine da ku bixwin û dabara jiyana xwe dabîn bikin bila dizên ku hiştine ku ew zarok bi karê diziyê rabin û gihiştine vê qonaxê bi mebesta dabara jiyana xwe dabîn bikin size bidin. Herwiha rojnamevanên navberî got ku tu cudahî navbera rejîm û alîgerên wê de tune ye. Hemû nandoz û çetene li berjewandiya xwe digerin bi tenê sivîl dibine qurbaniya çekên wan ji ber ku dema çek ne di xizmeta zarokan de be di wê demê de çek bi pere têne karanîn. Ji alî xwe çalakvanên Sûriye ew kiryara nemirovî ya ku li bajarê Babê protesto kir û banga sizadana û dadgehkirina pêkîneran kir. Bajarê Babê dibin destê çekdarên Mertala Furatê de ye û her dem û demekê de kiryarên wiha di derheqê şêniyên wê de têne rodan bê ku tawanbar û pêkîner sînûrek ji wan re were dayîn. Bi vê awayî bigihiştina dawiya boltenê berê bi dawî hatine jî dubare ser nûçe. خلوصی آکار وزیر برابریا ترکیه گفت داوی انینا هفپیمانی الگل امریکا دربار نفچه آرام دکی. یحیی العرادی بردف که کمیته دانشمندکار سوریه دبجه اگر هیئت دمکان نزدیک ده اما کرنا کمیته دستوری سوریه ولی راگهاندن. پیرو 7 سال بسر سال وگر شهید بونا خبرکار کرد محمود والی را در باز دبن. ایرو تبع باجار و باجارکن ادلب سوریه خوانشاندانه کرد جی هلوست روسیا و ولات چینه درباره راوستاندن شر ادلب انجام دان. هر شاد بن.